Ćao, čao, zdravo, zdravo. Sa vama je Nenad Dodanović i danas ćemo pravimo ovu fotomanipulaciju. Neka abstraktna slika, ne znam kako bi stvarno nazvao ovo. Ali u suštini, evo kao što vidite, imamo neki, nešto više od 10 layera. Ali uopšte nije neka teška manipulacija, tako da, ajde da počnem. Ovako, koristit ćemo ovu sliku ovog oka, ruke, koja nam je glavna tema, i ovo usne. To su nam sve što nam je potrebno. Sad ovako, ruku ćemo da kopiramo CTRL-J, CTRL-T i Alt-Shift da je smanjimo. Tako nešto. Sad ovako da vidimo. Nju ćemo da stavimo na palac, ali ćemo je prvo izrotirati. Tako nešto. I obrisat ćemo ovdje ovaj donji deo. Recimo toliko. Tako, sad sljedeća stavka da uklopimo, da se cijela ta šaka uklopi tačno sa palcem. Dakle, ovo ćemo malo da izbrišemo. I idemo CTRL-T u Transform Tool, Warp. A sad ćemo vidjeti kako ćemo konkretno uklopiti. Ja mislim da bi ovo bilo u redu. Uzmemo Mixer Brush Tool. I malo ćemo samo obrnuti. Možemo ovako da uzmemo mačku. To nam ne treba. Vidimo. Ovo još ne izgleda toliko realno. Zato nam ovo i treba. Dakle, moramo da otkačemo Sample All Layers. I tek onda počnemo da radimo. Manje. Nekako i dalje nije to. Ovako i ovdje pađe. Evo mi već malo bolje izgleda. Još ovo je ovdje deo palca. Da izravnamo. Da ćemo ovako uspjeti. Evo, vratit ćemo se ovako na strelce. Ne tako, uzet ćemo gumicu. Što nam je nepotrebno. Sad ovako, kad smo uklopili tu šaku, sljedeća stvar što radimo je da dodajemo ovako, spustit ćemo i te dve šake i ovo što smo uklopili, CTRL-Alt-Shift-E sve kao jedan layer i spuštamo samo dole, držeći Shift i samo strelicom uključamo. Ovako. Ovo ćemo da isključimo, što nam sad samo smetaju.
pozadinu ćemo da stavimo bele boje, Ctrl Backspace i da prevučemo to dole na pozadinu. Dakle, evo, i uključimo posljednji layer. Samo sekund, to jest uključimo sve layere. Samo da nazovemo oko šaka. Palac. Uklapanje. Evo ovako. Sad sljedeće što ćemo uraditi je da ovo sve napravimo kao jedan layer, Ctrl Alt Shift I. Spustit ćemo dole. Šaku još spuštamo. I ovo ćemo sve da kropujemo, pošto imamo višak ovo gore bilo prostora, tako da ćemo tako nešto prilike kropujemo. I napravit ćemo ovo crno-bilo, Ctrl Alt Shift U. Sad na ovo bi možda mogli da dodamo malo curves, čisto radi kontrasta. I pa evo ovako. Sad. Dakle, to je sve što smo radili sa šakom. Dodajemo oko. Dakle, samo ga privučemo na naš layer i stavljamo ga na screen. Na screen stavljamo na multiply. Sad ovako. Oko smanjujemo Ctrl T, Shift i Alt i vučemo ka sredini. Stavljamo ga negdje u sredinu šake. Morat ćemo malo i da očistimo tu okolinu oka, da se još bolje uklopilo, ali sad ćemo da imamo koliko je to baš potrebno. Kao što vidim jeste. Ali dobro, to je najmanji problem. Onda uklopimo. Dakle, mogli bismo reći da je to što se tiče ovog oka. Sad idemo Ctrl J i ovo oko sad još smanjujemo. Ctrl T, Alt i Shift i smanjujemo na željenu veličinu. Mislim da je ovo da je još preveliko. Ctrl T, Alt i Shift. Ctrl T, malo ga izrotiramo. Evo recimo to jedno. Idemo pomeramo gore drugo. Ćemo ga također malo iskriviti. Ctrl J, napravimo kopiju tog layera treće. Na srednjem prstu smo napravili malo jaču kopiju, malo da istaknemo, ali ćemo smanjiti opacity na ovome na 63. Dakle, onda kopiramo ovaj layer odavde, Ctrl J, i njega dalje prebacujemo na ovaj prst. Dakle, sad se izvinjam zbog ovoga. I prebacujemo ga na ovaj prst, Ctrl T i flip horizontal. Malo ćemo da ga ispravimo. Dobro. Sad da vidimo kako to izgleda. Ovo su otprilike oči koje smo sad dodali. Što bi ovo srednje oko mogli malo da spustimo. To su ovako i koje... Ne, ovo... Ovo je srednje oko, a ovo je onda... Gde smo stavili srednje? Dobro. Aha. Dobro. Malo sam, ovo mi se više sviđa. Želimo samo da ga malo još iskrivimo kad desno. Dakle, tu su nam oči. Možda bi se mogli čak i ovo glavno oko malo da... Evo ovako.
samo, znači ovo nam više nije potrebno. I da, zaboravili smo jedno ovdje na nebitno koje ćemo, CTRL-J, samo prevlačimo na šaku, CTRL-T, iskrivimo ga i vraćamo opacity na 100. Na 100. Dakle, to. Sad trebamo ove usne prebacimo. I stavimo dole. CTRL-T, Alt i Shift i vučemo ka sredini. Ćemo samo da vidimo da li njih da stavimo na Multiply ili Soft Light. Soft Light, ne. Malo mi je prejako. Oskrim se pa ništa ne vidim. Ću proverim, usne sam stavio na gdje sad usne? Oko. Evo ga. Usne su na normal, ali smo stavili levels na njih. Da. Tako je, usne su na normal. Malo ćemo da ih smanjimo. CTRL-T, Alt i Shift. I obrisat ćemo okolinu. Dakle, vidimo se. Naprijed ćemo layer mask na njemu. Ćemo raditi na layer masku s brush sa crnom bojom i samo brišemo. Povećat ćemo taj brush i idemo polako da uklopimo te usne. Dobro. Sad tu ide levels. Koji će ići samo na usne. I njegove vrijednosti. Sad ćemo da imamo 1 i 255. Znači ovdje ide 1. Evo ga. Dakle, ja u suštini mislim da je to. Mogli bi se možda malo ovdje usne još da obrišemo. Znači na layer masku sa brušem crne boje. Malo samo da se još više uklopi. To. Ja mislim da je to suština cele manipulacije. Sad vidimo ovdje konačno što sam radio. Pa, stavili oko, stavili šaku. To. Vidim još. Ovo mi treba. Gdje se sad nalazi? I moj potpis samo dole. A, me ovaj miš zeza. Evo ga, to je ta fotomanipulacija. Da li ovo može da se asocira na neku tetovažu?